Katukad ti Basol. Dinapalabas, impaka mo ni Dinggas kadaboy, anasarakan nan ni Padre Mateo, ket impaka mo namat kadakwada ti bilin ti padi, anasken nga agan nadda amin, ken saan da pagdanagan da itoy, gaputan na talged ti ayan na. Napagnunumuan da nga rod ti sumarunong nga dangda, anasken amakikaykaysa dagiti umili kadakwada, kontra kini Don Juan, a mayor ti ili. Iti sabali a bangir, simangpeten ni Margarita, ket naglayon iti happy house da. Ngemmas daw launay, gaputan na puuran ti happy house. Adda immasideg ken kuana amay sa alakay, ket nakunana nga da naggugubat iti ayanda. Itagagayem, adtuyen tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. At dagubata na pasamak ditoy. Anya. Uray ti plantasyon yo iti marihuana. Napuuran matan. Ayan, da Astor. Jak amo, senyora. Jak amo, no si bibiyag. Wano natayan. Anya. Kastao na yada nagmiide, senyora. Tamangan ko na may, no dumanon ti bomba iti ayan may. Iti anya arason, akastoy tinapasamak. Saan mi nga amo, senyora? Sige. Inakon, nakita ka la ditoy. Iso nga inasitgan ka. Apay akastoy. Si bibiyag nga ta ni Astor. Taga dito yak, padre. Nakasaritak nila kay Crispin. Tanasabat ko ngamin iti dalan. Nabayag kami anak sarsarita. Naibagakkan kwa na dagiti naamwa ka mapaspasamak iti ili tayo. Kasta mutan ti panaglibas mo ijay police station. Kasta ka din, Nana? Naibagakkan kwa na nga agdandanag dagiti umili para ken ka. Isuan na sarita na kanyak nga da ka ditoy. Kat pagyamanak launay nila kay Crispin, taam mo na tinararamid na. Inlemeng na ka, dito'y bantay. Uwan, Nana, kaya't pagyamanak tayo ta. Kat awan pagdanagam padre. Gapo, tada kamila ang timakaamaw, iti kaadam dito'y. Agtalag nila kay Crispin kanyak. Taamo na ti ugalik. Kan amo na akan ayon ak amapan makimisa tunggal Domingo. Amo na amakadyosak. Iso ang nagtalag kanyak. Kat nasa una nga adda ka ditoy. Iso nga imayak. Ay, nangawitak meten iti paraken ka, padre. Adoy. Saan latta ko man, Nana? Kasi kayumat. Sapay kasla na dagsen. Bagas ken karne ti manok, padre. Pinapartek tay upa. Kahit inawit ko na. Imbagla asidaam dito'y bantay. Ay kasi kamot dito'y. Agyamanak, Nana. Naimbag kayo unay, ni Apo Diyos ti mang subat ti kinaimbagyo. Ay ano usan nyo ti agyan dito'y bantay, padre. Sanda kayo ama sa pulan dagiti pulis dito'y. Wan, Nana. Sana balay, taumayak tumanan. Ket padamagan kayo no anya itan ti mapaspasamak ijay sintraw.
Taadaak ijay. Nakitak nga da dagiti tattao ang nagkaykaysa. Tapno irwarda ka ijay police station. Kasagayam, nana. Wen, padre. Ado, ti mangipatpatagkan ka. Iso asalak ni banda ka, dagiti umilay. Kayat ko mati sumurot, anti dagimay. Ngam saan akayat ni Boy. Dito yung kalaang balay, Joy. Tapno ada ka duwa neta taaman siyo. Uwan nga rod, anti. Saan nga bali? Taado kami mga ramid iti plano. Uwan, anti. Basta agan-anat kayong matlang ito. Awan, no adag tok-tok, kitaan nyo nga na yung buwag. Uwan, anti. Ala, tane, ag-ur-urayan di ang kalmaw di ang gas. Inakun. Sige, anti. Agan-anat kayo amin. Hello, Hepe. Wen, Hepe. Ket? Kumusta? Anya ti madamag? Anya? Aging gaita? Di yu paila nakita ni Boy? Nasaya at nukasta, Hepe. Saan yu asardengan asapulen dayjay a Boy? Idatag yu kanya kasi bibiyag. Wen, Hepe. Kat dayjay apadi. Ipak niyo no makita yo. Tadi pa'y iso aparikon. Sige, Hepe. Bye. Nagrigat dalaki di na masapulan dayjay Boy. Kaya rigan na laing titimal ngem sanda ang masapulan. Ket dayjay matapadi. Nasaysaya na mapukaw. Ngam ti mangipay-pay kanyak, iti dakkel aparikot. Kay disdisok lang iti telepono, ngam matamanen umawag. Hello? Hello, Don Juan? May bosesan ka, Donna. Kumusta ka, Don Juan? Donna, apay at di ka umay dito'y ayan ko. Ta dito'y tangag sarita. Okay, Don Juan. Urayan nak nga rod itang hotel mo. Umayak ita dita. Bye. Bye, Donna. Maaramat ko ni Donna. Tapno nalaglaka. Amatiliw ni Boy. Boy, dumagasak iti hotel ni Don Juan. Kayat ko nga amuan ti sumarunong addang na. Donna, Umuna kayo latan iti papanan tayo. Sumaruno akto. Usarin nyo latan to'y kotse. saan? Urayan da kalatan dito'y. Makaamu akton iti pagluganak asumurot. Mabalin nyo latan ti umuna. Urayan da kan dito'y. Kat aganat ka, Donna. Amangan no anya ti panunutan ni Don Juan. Kontrakan ka. One boy. O sige, inakon.
Urayan da kan dito'y kotse, Donna. Daytoy ti kailiw ko dito'y hotel mo, Don Juan. Daytoy terasa ti hotel mo. Ngamin, nagmayat ti angin dito eh. Makapabangan. Wen, amin na sa nga ilig. Dayta ti magustuhan da dito yung hotel ko. Kat, kumustan day ta sakam, Don Juan? Mayatan, Donna. Nasayang at nukas na? Huwan gayam. Nasa uni hepe anapan kakanoy de police station. Ket pinagsasawam ni hepe. Kasanumat ngamin, kasla sa anda ang pulis. Ay, linibasan ida ni Padre Mateo nga awan gaway na. Day tangarod, tijak magustuhan. Nagtalak-dala unay, Don Juan. Adya ka mo. Hanapan kagaya medya police station iti day di agundaway. Gaputan ang muwak tinapasamak, Don Juan. Ket, ni boy. Awan ka di tida magmukan ko na. Awan nga ron. Donna, agyaman agtaymay ka. Gaputad da kayat ko nga iparamid kan ka. Anya day ka, Don Juan? Tumulong ka amang sapul kini boy. Saan ka di? Ngagayan ayat kayo idi? Don Juan, awan oras ko amang sapul iti tao akagurak unay. Kagrunaan na, yak kabailan nga aramidan day na. Kan adda negosyo, apaka kumikumak. Sakit ko na pa'y, nga ipaimayo kanyak tipas dakyo. Kasta ka di? Sige, maawatan ka. Tulungan kayo laangan iti sabali abanag, Don Juan. Kat? Kasano itan, Don Juan? Anya ti sumaro no aplanom. Nang rona, kat nakalibas ni Padre Mateo. Madama asap-sapulen ida dagiti pulis. Kayat ko asibibiyag ni boy nga idatag na kaniya. Okay. Kat, ni Padre Mateo, anya ti planom kan ko na. Dahil jay apati. Idi pa'y lang akayat ko adispatsaran. Gaputa ka na yun nakakontraan. Isungay ta. Binilin ko dagiti pulis, ano makita da. Paltugan dalangan. Agbalin to day jaya may sapay aparikot ko. Isuwa na say sayat lagan, agudasan dan. Sana bale ngawan pati ditoy. Okay? Amin na makalapad iti kayat ko. Kan kontra kaniya. Amin na pasalsali iti dalan ko. Ipaknik amin ida. Sumaruno tayong kadatatang linggas. One boy, Kumusta tinapanam, Donna? Anya tinaamuam ka ni Don Juan? delikado ti biyag ni Padre. Paltugan da no makita da. Saan to ang mapasamak dayta? Ta saan mat abasta agpakita ni Padre? Donna, nagturod ka matan anapan ije hotel ni Don Juan? Uwan nga ron, Ma'am Donna. Di ka di mabutang?
Saan? Gaputa ti amuna kat agpagayam kami. Ay, naglaka kumakat apaksyaten ni Don Juan. Ikakla iti taraon nga adda sabidong nga. Nalpasan. Nalakati agsao, Donna. Ngam amok asaan akabalan ti konsensyam. Aramidak no dayta ti masapul. Kabaulam ti pumatay, Ma'am Donna. Nukas ken ni Don Juan ti sabidunga. Okay lang. No siya, jak ka ba ulan? Saan mo ko mga aramidan dayta, Donna? Sana nasayahat. Si kamot lang ti pagbalatakan na nubilang. Okay. Ti ko na ni tatang. Liklikan tayo nga damatay, wano matangnan. Ngagpapan kadagiti kalaban. Amok dayta. Malaksid lang no patayin dakan. Di tamatan nga aramatam ti armas mo, nukas pangarigan. Ato'y di kabiyo, madam. Agyamanak. Ayan ni Donna. Napanak ije balay na. Ngam nakakandado. Awan dito'y ni Ma'am Donna, madam. Di mi amo di ayan na. Kasta ka di. O sige, idasaran nak iti kanak. Gaputa mabisinak unay. Wen, madam. Kat dituyak pailaan. Or urayak ni Donna. Sige, madam. Da kayon ti makamo iti daytoy a banda, boy. Kat da kami kininanang mo dagima iti makamo iti bangir aliso. Wan, tatang, Agkikita tayon to ijeso nga dan inton alas yang kote malam. wan nanang. Adamat kwarta tayo. Iso nga mabalay nyo lahat ti mga no ada kante na ito'y. Wan nanang. Sige nga rod, nanang. Tatang, aggunay tayon. Dayta tipod no anapasamak kin ni Padre Mateo kakabsan. No saan tayo nga agkay sa amang kontra iti mayor? Awan tinasaya at apagbanagan ti ili tayo. Kakabsat mi ida. Idida mo. Impatiliw ti mayor ti padi tayo. Kat pinabugbog na. Inispalmi kini arson ti padi. Sa ita. Impatiliw namanen kadag ti pulis. Tapnoyak panda kanyak. Ngam nasaya at nakalibas ni padre. Ket no makita dagiti pulis ni Padre. Paltugan dan. Bilin dayta ti mayor. Ay, nagdakas mo ti mayor. Awan mat basol ti padi ah. Talaga nga awan. Ngam inraman ti mayor. Iso nga rod nga adda kami ita kakabsat. Ta ipakaamumi ti kinasya sino ti mayor tayo. Isu kakabsat. Sapay kuma, tamakaamiris kayo mat akas kada kami. Kaya't milaang ngay pakaamo daytoy kada kayo. Iti kasta, amoyo ti mapaspasamak. Kakabsat. Daytoy nga income impakaammo kada kayo. Kat idanon nyo kumakadagiti saan pa'y amakaammo. Ay, wa. Baga kayo kadagiti kapamilya tayo. Pangaasiyo kakabsat. Intay amuan ti kinapudno. Tapno ammo tayo ti surutan tayo. Agyaman kami unay kada kayo, kakabsat. Sige, umay kayo ije balay ko, apo kida. Pakanan kayo. Ha? Umay kayo, apo. Wan apong, umay kami. Kumusta nga tangay daboy? Ado nga tante nakasarita da? Sigurado dayta. Ay, mabisinak matanding gas. Makain inumakpay. Sige. Mangkita tayo ti istora mabalinta paggatangan. Ay, awan man nga rod. Siguro alas 12 ital daw. Iso nga mabisinakon. Oh, iti day jay abanda. At da istorya jay. Ay, sige, mapanta nga ron ijay. Agyamanak, tasimur kayo kanyak dito balay ko. Apag iso, at dalinutok apansit, nga inak kumay sorsor.
Kapag iso, kanan tayo. Agyaman kami unay, apong. Ay, amuyaw. Kanununga, tararamidan niyaw. Ngamen. Ngamen. Apay, apong. Anya tinapasamak. Sige lang, Apong. Sidadaan kami adumngeg. Gaputa, naday, di ka kaso na nga po kabalasang. Gaputa, rinamos na lang arudan. Pinatay na ba? Kunada, nagadik kanuti kriminal. Anya, Tiniliwmat kit din ang iti pulis na dyan ang kriminal. Kat nakabalod, agingay ta. Nasaya at nga rod no natiliw. Sakit di anak ko. Imusay matang. Gapo iti sakit tinakam na. gapo iti sakit tinakam na. Uwan masang. Gaputa, sipod pimusay ti anak na. Saan mo't namang mangan? Sobra, di ba naglidliday na? Aging nga nagsakit, pimusay. Anyan, nagkas ang matan, apo. Isuwa sige, may saa ka tumulong itigan watiyo. Agyaman kami, Apong. Isong agkay kaysa tayo, apo. Papanawan tayo ni Don Juan dito'y ili tayo. Iti kasta, agsardeng matan ti agrara-ira at droga. Wan, napok, kasta taramidan tayo. Oray sak, aramidak mati kasi dararamidan niyo. Ipakamo kiti dadruma ti kinadakas ti mayor tayo. Nga oray pa'y daytan ti pagkataya. Anyapay, dagiti sumarunu a mapasamak. Gagayem, di uliway na denggen, tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukat, ti Bason. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Katukat ti Bason. Agyaman kami itingkay panang taraway.